Ya nak, Bang Sape, persiapan kerap pulpu. Oleh ngap, nak peteng. Sape podoi. Transfer musim panas dingin, bos. Kan berempan ya. Sip. Tekuk langsung. Dudu. Ang tak luang sekali, Bu. Oh sama ibu nyurut. 2 lumpak. Anu nih dulu belakang. Benira Siapa? Aren soto. Aduh temar aku ya. Oh kaki lemu dia. Ayo. Guys, si bang. Oh kak cekan kena. Ya. Belum pak guys. Ukuran berapa meter ya? Kilo marah. Nang kilo. Mana? Dia perpan ngelap jelap boleh. Lap boleh le dia. Masuk ke YouTube, Bro. Nyonya tuh nasi lagi ya. Bisa. Boleh, tungguan. Coba lagi. Ah, wis. Ah, guys. Tradisi orang Madura mun melih sapi, guys. Lebih apa nyamannya? Sopluk, guys, ya. Apa nyamannya? Tangembar, guys. Panci. Luna Maya beban dia. Iya. Ya, Luna Maya. Kaki minggu sampang, Jol. Iya. Tanggal Minggu. Enggak, man. Tanggal anu siapa? Anu elut se arus nyerang melolo. Elut. Sekali biru se itu tren minggu nyerang ke tengah melolo. Oh. Center le. Ya le center. Anu lemot. Oh ya guys. 2 seano deh guys. Hargana 4 juta. 4 juta berapa man? 4 juta 400 jangan guys. 4 juta belum ngatos. Pasar Sumenep sampai Bodai deh guys. Pasar Bengkal. Guys. Ya guys, siapa nyaman nih lah? Salka. Ya kan? Bisa lagi guys, lebih pak lagi selamat. Video sahabat nang YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ini lah, ntar mbak aja. Ya guys, salam dan jajan guys. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.